Sebab naon Bu? Salat amalan nu paling hati-hati. Wudu kedah hati-hati kade. Kalangkung sakedik di dieu teu sah. Dina mumuncangan di dieu teu sah, maka kedah hati-hati. Takbiratul ihram tikawit niat dugi ka salam, amalan salat amalan nu paling hati. Apa hikmahnya? Dalam kehidupan kita harus hati, di rumah hati, di pasar, di kamar, juga di masjid pun kedah apa? Hati-hati. Sok aya canceling anu ical aya. Kalau pak masjid nu ical aya sok. Aya leres. Eta di masjid na teh sieun jalma dipantau CCTV na ge sanes CCTV ieu malaikat. Sebab dia tidak bertakwa, tidak takut pada Allah sehingga tidak hati-hati. Negara hoyong aman, pejabat kedah hati-hati, masyarakat kedah hati-hati, orang tua kedah hati-hati, oge murang kalih kedah hati. Maka Rasul menggambarkan bukan hanya kehidupan di luar, tapi di rumah tangga ge Rasul mah hati-hati.